Mwanake ũcio ũrĩa ũĩkaine ta Daniel Kuria nĩ atarĩirie ũrĩa mũtambo ũcio ũrĩ na mbica cia video iria irahotithia arutwo makĩria a mũtaratara wa CBC gũthoma ũrĩa mangĩthondeka indo itiganĩte. Ĩno nĩ njĩra ya kũmahe ũũgĩ ũrĩa ũrabatarania mathomo-inĩ mao. Nataka kuonyesha watoto how to build basic things from basic items zenye tunanunua kutoka China. Tunataka sasa tuzirudisha hapa Kenya. Tunawafundisha kutengeneza kuwa creative, kutengeneza hizi vitu wenyewe. Si lazima uende ununue kwa duka ndio upate kitu nzuri, unaweza jitengenezea mwenyewe na ifunction. Kuringana na Daniel Kuria, mutambo ũyũ nĩ wa kũhotithia arutwo a mũthingi kwamũkĩra mathomo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na njĩra ya ũhũthũ hatarĩ marĩhi o mothe. Na vile tulimaliza kukuja sasa mwaka huu tukapata sasa ndio tumepata na corona. Na katika harakati hizo tukaona walimu wanasumbuka sana. Wanashindwa kuwafundisha wanafunzi wakiwa nyumbani. Kama ni masomo inabidi wanafanya through Skype ama Zoom. Tukaona kunafaa kuwa na njia nyingine ya kufundisha watoto wakiwa nyumbani. Ũndũ wa mwanya na mũtambo ũyũ nĩ atĩ ũrahotithia arutwo a CBC kwamũkĩra mathomo ma kũmahe ũũgĩ wa gũthondeka indo itiganĩte kũrũmĩrĩra mbica cia video. So tulitengeneza Android app, tukatengeneza web application. Mtu akitaka kusign up unaenda tu kwa online.smartedu.co.ke. Ukienda hapo utasign up na kwa sasa ni free. Juu unajua watoto tunahitaji tuwapatie material, wanahitaji kwa wakisoma, especially kama candidates wa class 8 wako nyumbani na mtihani bado utafanyika, lazima wafanye mtihani. Kwa hivyo tunawapatia hii chance na hii material ndio waweze kusoma wa prepare. Thutha wa gũthoma mathomo matiganĩte ta Gĩthũngũ kana Gĩthwaĩri, mũrutwo aracoka akaheo mweke wa gwĩka kĩgeranio kĩrĩa kĩracoka gĩkamakwo o mũtambo-inĩ ũyũ na kuonania kana nĩ ahĩtũka. So kitu unique na hii platform yetu ni tumeweka kitu inaitwa Creative Intelligence 2050. Na hii module ni separate na curriculum ya shule. Ni module ya kuonyesha watoto how do we inspire hawa watoto wakuwe creative. Juu unajua creativity si kitu unaweza fundisha. Lazima mtoto mwenyewe aone vitu vinavyofanyika alafu akuwe interested, hata mimi naweza fanya hivi. Juu one of the things tunaangalia kufanya kwa platform na tushaanza ni how to build a drone. Hizi za kufly. Tunatengeneza hizo, tunaangalia what is a computer, tunaifungua ndani, tunaangalia ndani. Tunawapatia intelligence yani kwa build up. Kuria arĩ na muoroto wa gũtigĩrĩra arutwo nĩ magĩa na ũũgĩ wa gũthondeka indo mwanya mwanya kũgerera mũtambo ũyũ na kũrĩa orĩtie thirikari hamwe na Ministry ya Gĩthomo kũmũnyita mbaru nĩguo kĩoneki gĩake gĩkinyanĩre. Kwamba serikali tusaidie kuget more people onto the platform. To provide platform ya kuambia watu about the platform. Watusaidia also curate the content, ile kazi tumefanya. Watuambie kama iko sawa, if what you are providing juu. Tuko na shule ndio, but unajua pia you have to have another level of check. Handũ-inĩ ha mohoro ma Gĩkũyũ hwaĩ-inĩ, Njĩtĩkaga Wambui wa Mwangi.